Ko smo pred skoraj pol leta z veseljem in ponosom na tej ploščadi pozdravljali prihajajočo podmornico, si, roko na srce, nismo predstavljali, da jo bomo že na začetku jeseni temeljito prenovljeno lahko odprli za javnost. Ob veliki zagnanosti nekdanjih podmorničarjev in aktivnem sodelovanju pristojnih služb je to, kar se je še pred nekaj meseci zdelo nemogoče, postalo realnost. Pridobitev ene od podmornic nekdanje jugoslovanske flote in njena ureditev za muzejsko predstavitev je brez dvoma velik nacionalni dosežek in ne skrivamo ponosa, da se je realiziral prav tu v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Obnovljena podmornica tipa Una predstavlja izjemen muzejski eksponat, saj je v veliki meri plod slovenskega znanja in proizvodnje, po drugi strani pa tudi ohranja spomin na številne slovenske podmorničarje, ki ste predstavljali velik delež v podmorniških posadkah tako Avstro-Ogrske kot prve in druge Jugoslavije. Končana je tretja faza. Podmornica 913 Zeta, muzejski eksponat, je ponovno oživela in je pripravljena za obisk. Cilj, ki sva si ga leta 2004 postavila kapitan bojne ladje Gorup Vojko in jaz, je končno realiziran. S tem se je Slovenija uvrstila med države, ki imajo podmornico, čeprav samo kot muzejski eksponat. Vsekakor bo popestrila in obogatila našo pomorsko dediščino. Gospodine ministre, prvo zahvaljujem vama, što ste udržali riječ i nam po našoj želji donirali Zetu, po onoj staroj crnogorskoj, ko prvi tome djevojka. Zeta je i zadnja podmornica koja je 2003. posljednji put zaronila. Podmornica, naš odnos do morja, skupno Jadransko morje in velik del skupne zgodovine je tisto, kar nas še vedno tesno povezuje in prepričana sem, da nas bo povezovalo tudi v prihodnosti. Namreč naše današnje srečanje ob podmornici je podvezano tudi z dejstvom, da sta Republiki Slovenija in Republika Črna Gora dve majhni državi, da sta to dva majhna naroda, ki pa sta dojela, da je v zgodovini in v svojem delu in pri svojem preživetju treba sodelovati. Vez preko morja, ki nas pelje tudi še v eno skupno bivanje v mednarodnih organizacijah, namreč ta skupna vez je tisto, kar nas bo najbrž tudi v prihodnosti reševalo pred novimi grožnjami, pred novimi izzivi in najbrž bo tudi eno pomembno skupno spoznanje. Namreč Republika Slovenija in Republika Črna Gora si skupaj prizadevata za to, da bi v prihodnosti, v bližnji prihodnosti, Republika Črna Gora čim prej izpolnila vse pogoje, ki so potrebni za vstop v Zvezo NATO in v Evropsko unijo. Dakle, kao što znate, ovo je donacija države Crne Gore i njene vlade, Ministarstva odbrane, dakako, i svakako naša želja za što jačom i što tječnom saradnjom sa našim prijateljima, sa zemljom koja nas vodi ka evroatlantskim integracijama. Danas sam kazao, ova postavka je danas ovdje, mi bi željeli da sljedeća postavka zajedno sa partnerima bude tamo gdje su oni već postavljeni, a to je u Briselu, u Evroatlantskom savezu, dakle, zaista zahvalnost za sve ono što nam Slovenija na evropskom i evroatlantskom putu pruža. Bićemo veoma posvećeni daljem uspješnom sarađivanju među nama i svakako da će to za nas u Crnoj Gori mnogo značiti. Evo, ja mislim da je to sasvim konkretan simbol prijateljstva. Danas smo čuli potrebu da se među našim gradovima uspostave pobratinstva, dakle više nismo samo prijatelji, sad smo i više od toga, tako da zaista u Crnoj Gori računajte da imate iskrene prijatelje koji su spremni da budu zajedno, da sarađuju sa vama i da budemo zajedno na adresama gdje se vi sada već nalazite. Naravno, mi tu regionalnu saradnju želimo i sa svim drugim zemljama i imamo je, ali vi ste nekako od uvijek bili nama dobar primjer, tako da zaista ti ciljevi koje ste vi već uspješno ostvarili, želimo i mi što prije da dostignemo.